byaranze jenoside yakorewe abatutsi tariki ya 8 ukwezi kwa 4 mwaka w'1994. Nguhaye ikaze wakomeje gukurikira .rwa. Uyu ni umwanya tukugezaho amateka y'ibyaranze uyu munsi by'umwihariko mu mateka. Ndagaruka ku byaranze jenoside yakorewe abatutsi tariki ya 8 ukwezi kwa 4 mwaka w'1994. Nje ndi Junior, naho aha ni kuri .rwa. Nyuma y'umunsi umwe jenoside yakorewe abatutsi itangiye mu Rwanda tariki 8 Mata mwaka w'1994, ku rundi ruhande ingabo za FPR Inkotanyi nazo zakomeje urugamba zigamije guhagarika jenoside. Ku itariki ya 8 ukwezi kwa 4 nibwo Major General Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi kuri leta yakoraga jenoside kuko bitari bigishoboka kubahiriza amasezerano y'amahoro yarusha. Ingabo za FPR Inkotanyi ziyemeza guhagarika jenoside mu maguru mashya. Nk'uko CNRG bitangaza, izi ngabo zubuye imirwano mu duce twa Byumba na Ruhengeri kugira ngo zihagarike jenoside yakorerwaga abatutsi. Mu karere ka Nyaruguru, abatutsi bari bahungiye mu ruganda rw'icyayi cya Mata bari bishwe bose. Uwo munsi abatutsi bageragezaga guhungira mu cyahoze ari Zaire. Interahamwe zarabatangiraga zikabakusanyiriza hitwa Rusura mu murenge wa Bugeshi muri Gisenyi zikabica. Abasirikare b'Abafaransa n'Ababiligi batangiye igikorwa cyo gucyura abanyaburayi babaga mu Rwanda. Abafaransa bakise Operation Amarsis, naho Ababiligi bakita Silverback. Abatutsi bari bahungiye muri umusozi wa Nyawera muri Kayonza barishwe. Interahamwe n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana Juvenal bishe abatutsi bari bahungiye muri paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga no mu kigo cy'abafureri baba Yosephite i Nyamirambo. Abatutsi bari bahungiye mu ishuri rya Saint Andre Nyamirambo barishwe. Kuva ku itariki ya 8 ya 14/25 Mata mwaka w'1994, abatutsi bari bahungiye muri paruwasi Gatolika ya Ruhuha barishwe. Ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwatangiye muri komine ya Rutsiro muri prefecture ya Kibuye. Ingabo za FPR Inkotanyi zageze i Kigali. Kagame Paul amenyesha Minwari ko igiye kohereza umutwe w'ingabo gufatanya n'ingabo za leta mu guhagarika ubwicanyi bwakorwaga n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana. Muri Kinigi, Colonel Setako Ephraim yategetse interahamwe kwica abatutsi baho. Uwo munsi ingabo za FPR Inkotanyi zarahageze zibasha kurokora bake bari basigaye bataricwa. Abatutsi bagera ku 5,000 bari bahungiye mu rusengero rw'Abadiventiste rwa Cyambara mu murenge wa Bigogwe muri prefecture ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu. Hishwe abatutsi bari bahungiye mu bitaro byashyira muri prefecture ya Ruhengeri, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Hishwe abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadiventiste rwa Mudende muri prefecture ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu. Hishwe kandi abatutsi bari bahungiye ku rusengero rw'Abadiventiste babweramana muri prefecture ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu. Abatutsi bari bahungiye mu rusengero rwa ADEPR Kabuba prefecture ya Gisenyi barishwe. Abatutsi bari bahungiye muri kaminuza y'Abadiventiste ya Mudende muri prefecture ya Gisenyi barishwe, ubu ni mu karere ka Rubavu. Hishwe abatutsi mu misozi ya Kesho muri Rubaya mu karere ka Ngororero. Hishwe abatutsi i Kavumu no mu nkengero zaho muri komine ya Ramba. Hishwe abatutsi muri santere ya Gakenke. Hishwe abatutsi i Bukeri ni muri komine ya Ndusu ku mugezi wa Mukungwa mu gice kigana muri Vunga. Hishwe kandi abatutsi muri superprefecture ya Busengo. Reka twese tuvuge ngo ntibizongera kubaho, never again. Aha ni kuri .rwa. Nge ndi Junior, ikaze twibuke twiyubaka.